kabarongay colonel Patrick mialatsiny aminao zandrilahy za nakatianao ary za tegna tan voalohany anao nagnano kabarinao jiaby regny j'étais derrière avec toi mais là maintenant là tu m'as dégoûté total aminao za zandriko Patrick colonel nde place meko anao tsy eo tsy eko anao nazo pesosy ohatriny fa koa raha toanao zala colonel Patrick mampanontany tegna hoe un colonel anao zala magnano toetsaigny karaha zegny aloha tandrignesatsika tompo agnisan'ny tompon'andraikitra raiky ao amin'ny présidence Zokla Rafidy Zokbe Fidy nagnazava ino marigna raha nisy tao nahavingai Patrick amin'ny fotoagna zao i colonel Patrick mibabababa aty ivelany présidence na ivelany Ambotsa ohatra atsika jiaby baka zao magnontany ino marigna raha misy aloha tandrignesatsika mety faregnareo izy ty tamy dimanche tamin'ny fandarana dondresaka zaza koa tsy diso fa niany izy aboaka ko regnitsika jiaby zay magnaraka zoko beto hoe marigna raha jiaby volagniny colonel Patrick sa vandy zandry colonel mais respect mon colonel Patrick aza magnano toetsaigny karaha io frère aza magnano toetsaigny karaha io ndao ara iarahantsika mitandregny ny fagnazavagna andesiny ray aman-dreny araiky zegny nagnatriky nahita na regny ary malala fandehan'io affaire-ny colonel Patrick io colonel Patrick amoka dossier zahako androany za ary fidina manandray be amoka dossier en connaissance de cause tao anatin'io lapy io napetsaka zany colonel Patrick zany araka ny voalazanareo teo hoe nisy ny tolona nataony nisy ny zavatra notatatatainy tamin'ny anao manjery a de io mena place izy de napetsaka izy ho place teo amin'ny antsoina hoe doléance directeur ny doléance tao amin'ny Ambotsoroatra ny doléance zany a azaveko aminareo izy ty moa tsy manahirina be délicat io doléance io satria raha le doléance teo aloha tamin'ny andro ny Andriamatoandro Rajoelina de tena nampikaikaiky avoaka be da be nitomany tamiko tam'izay andro zay Richardson zany be da be nikaikaiky satria raha olona tokony andray doléance zany a mandray fitarainan'olona ianao olona efa tsy manakale intsony olona efa vodona tany amin'ny tribunal tany olona efa vodona tany amin'ny police gendarmerie manontolo tany a tsy mahita lalakale de hoe zara mba misy an'ity atao nivon'ny présidence ity a andray tarainako fa tsy nahazo lariny io tamin'izany fotoana zany zay olona rehetrarehetra tonga tao olona tahaky zany no naterena zany no miteny a de zay araka zay firinako le izy nahefa nefa napesaka teo amin'ny doléance io rangahy io andray ny fitaranan'ny olona sasisy zany hoe ny dossier tonga eo ampelantanany no tokony ho traiteny zao reto tia alefako any amin'ny ministère zao tia ampidiriko any amin'ny fitsarana tia tsy maintsy alefako any président république zay ny tokony ho izy fa inona no nataony ilay raha namana io ndray no nampiantso iza le am'izao sa le colonel Patrick io colonel Patrick no nampiantso karana ary tsy hoe karana ray na roa no nantsony fa rehefa tonga atao reo de nitangosany vola tonga de hoe zao milliard ty teo no nanahirana ny président de napetsony izy tamin'izany fotoana zany de rehefa napetsony izy tao de notenenina fa ino ty ataonao ty tsy mety ho ataonao io izy ndray no namadika resaka tany amin'ny anao manjery fa hoe miaro karana lay fitondram-panjakana nefa le fomba nataony no tsy mety tanteraka mihitsy no niantsona azy de finalement zany raha ny équipe ataony no niresana de nanapa-kevitra mihitsy ny hoe finalement tonga de dégagé io a
na ampiaro amin'ny lalàna fa indulgent le président Michael ary amin'izay indulgent zay no nanapa-kevitra izy hoe bon natsony izy napetsony président alao le c'est là colonel Patrick tsy mety amilay eto alao ela apetsaka zay le toko secret navoaka quoi ambassadeur ela evo io apetsaka ambassadeur izy manatony la ny tompona ndraiky tsy tokony anao an'izany tenjikina izy fa hoe atao izy hoe ambassadeur atao Maurice de rehefa natao izy tao anaty atao hoe ambassadeur atao Maurice za ozy tsy mila pays anglophone fa za mila pays francophone ny teny taminy mpanolotsaina niaraka taminay olety ny frantsay tsy d'accord am'izany hoe miaramila zany natao ambassadeur any amin'izay zareo satria izy nangataka hoe consul ambassadeur au Paris de hoe tsy mety tena nilaza fa midadava hafa de hoe proposena indray izy hoe ho alefa ny la réunion consul général na la réunion teo no nahitana azy farany tsy mbola nisy fiantsona na fisambona na fitadiavana azy teo nampiantso anay ny président Michael mivori malaky anareo vitsivitsy staff atao anatin'ny ny mpanolotsaina atao zany conseil spécial rehetra niaraka tamin'ny conseil technique anankiroa zasiny namana Guy Maxime ary niaraka tamin'ny kabinetran'ny militaire-ny présidence hoe mivorinareo mitadiavinareo solution hoe ahoana ny arrangena i solution niavana ny problème ny colonel Patrick io nandeha ny adievitra tao anatin'ny fivorina io no ny teny lay généraly miaraka nivory taminay tao zany za ozy mahafantatra ny zokin'izy io colonel Patrick izy io ary olo azo resahany inona moa no manakana antsika hoe raha omenareo alalana ozy menareo taratasy mazava fa izany ifampiresaka sy ifampidinga aminazy de ho resahako io zokin'io hoe atsovy lesy Patrick colonel de andao hoe tsika amin'ny rahalahy izy miara-miverina midiniky any amin'ny président Michael andaminana an'ity zavatry ty nivadika indray resaka nataony après an'iny hoe ela io ela général io fatako fa mitady amitaka anasy za zao vavolombelona tao botsaroatsa lovoly tao anatin'izany zay nazavonareo hoe misy olona manana mauvaise volonté eto amin'ity firenena ity misy olona manana zany ary mbola tazomiko ny teniketo zay le volaniko tamin'ny aroa tamin'ny fampidirana anakatario hoe mbola manaranaka ary tsy volo manaranaka ny tsy matao tody ny tsy tia firenena mandroso tsy ny vahoaka tsy tia firenena mandroso fa ianareo le diseza mieboebo amin'ny voninahitry ny vahoaka no problème zay mahavizoko be ny any vola mitodika aminao za monsieur le premier ministre zandra mamitina atsahary fagnapetragna io copain io apetra place ny technicien malagasy hitondra tany sy ny firenena fa reto copain reto copine copain la famille reto reo ny mandroboka firenena mazafa iny tenin'ny Zokobe Arfidy iny mpanolotsaina ny président iny ary tsy avandy zegny iny fa magnino atsika magnano toetsainy karaha zay zalahy koa izy andreo magnino atsika magnano toetsainy ary teto zany volana fa tamin'ny semaine iny koa tsy début de semaine ty zany volana azy raha tonya io tsy mety anao koa fandegnany live anao tsy Razoky be anao tsy Joakim anao tsy Fabre anao tsy Ranabavy Beriziky na i Fleury na Luc Hervé fa anao un colonel mbola amperinazy tsy azonao atao magnano live tant que anao mbola magnano tenue de combat ary asambory désarmé anao lalagna maramila zay ndeha
Masake fa matreto anao. Asa efa misy magnazava généraux reo ko vandy raha volaniko zay. Surtout ke hoe anao maramila perinasa ke andeha hagnano ambassadeur amin'ny pays francophone. La France tsy gnamiano la place mihitsy. Ndray pays anglophone reo tsy gnamiano zay. Tant que anao mbola amin'ny arme. Tant que anao mbola militaire. Tsary nisy ambassadeur zegny na ro grand pays ro le plus puissant du monde ro ambassadeur andreo tsary militaire ou bien armée zegny. Aiza le toetsaigny amizay? Oaiza ny firenena amizay? Io le volaniko aminareo anareo samby anareo fa ny mandika lalàgna fa ny mampalahelo ny vahoaka madiniky avoatsindry. Mazava ho azy dikan'igny hoe lalàgna ho an'ny vahoaka fa tsy ho anareo. Akory atsika mazava n'izy igny lalàgna anao fa miagna plasy hafa. Anao mila micommande hoe za tsy mila io. Gisa la maketsa masy ty. Anao mangalatra vary mitapy koa anao mangala vatenda. Ry avako aby andeha etsika ty Pardon. Za zao ndeha rehefa ny président Mikaely consultant général Madagascar la réunion. Za mandeha. Ino tsy andianao? Na 4 taogno zaho na 2 ans na 1 an zaho za mandeha. Fa anao mila angala place tsy mety aminao. Mihina anao tsy midémissionne maramila. Karaha nataon'ny premier ministre izy midémissionne maramila. Lietinao izy defa mivola non za tsy beko n'olo tsy niantry. Tsy hoe ka généraux anao ndeha hibeko zaho raha ny anarako eko. Anao tsy technicien. Anao tsy nagnano BTP ke. Anao ndiko manjoky be niantra BTP. Anao miako anjara anao gauche droite anao boko mangala koigny. Zegny le problème misy amitsika 79 ans après mbola le toetsaigny fanjanagna misy ary natao fanjanagna interne atsika samby atsika le raha. Baraka ne zegny. Baraka zegny. Barbara ne zegny fa misy olo magnamianao pesosy ambadike. De losanao mbabababary. Question amizay petraka atsika. Sura ve nareo fa nandalo tamin'ny Akmil na école maramila ingai colonel Patrick Tcheko? Naka question petrako za boka tsy mahay grade nany. Exactement. Et comment ça se fait izy navy colonel amle toetsaigny? Bravo, ankasitrako. Mais quand même zany école maramila zany Akmil zany ane maro africain tezeny zegny agnisan zegny mandeha pedana izy Thomas Sankara capitaine. Taiena capitaine izy tamin'ny école maramila tamitsika teo. C'est un capitaine nommé tamin'ny école maramila tsika teo ne Thomas Sankara. Ampanjakany Maroc teraka tamitsika tatsirabe teo. Ny aniza mpanjaka ke andeha agnaratsy fatao. Tsy possible. Tsy possible. Igny le nivolaniko tamin'ny tineny. Problème misy à Madagascar io ary io mila foagnatsika. Ty abus de pouvoir. Ty fanjakanjakagna amin'ny pesosy ary ty fifidianana olo apetraka amin'ny place tsy technicien tsy nino ary eto amizay le kabary figadrigadagna olo tsy amrarina.
zegny problème io fo mampagisitra atsika tsy mampandrosa atsika. On est toujours dans la queue du monde ary atsika fa tokizany zao tontolo zao. Olo zao fa miasa aloha la guerre ny canal Hormuz mba ho biafiny mba tsy ho tampena. Non, orzala mbola 13 mois 14 mois 15 mois 5 ans zatsy teo karaha manaka ifa zay manambaranao amin'ny lifasa. Anao mantiregny olo hoe aleo mandeha milefa fa karaha manao mitoy fo kelera koa abandon de poste anao tsy mahazo karama ndraiky goroso. Ke anjaratsika vahoaka amizay mahay hoe nagnano président nagnano proposition taminazy président fa ingay mila mibeko anao amizay colonel les généraux mbola maro agnabonao atsika tie iny même izy colonel fa izy président supérieur anao ane Michael wakazava na mitovy grade anareo fa izy président donc izy mibeko anao même izy tsy général fa aza magnano dididoanga amboara le fomba fitondra. Eto dia miondriky amy ray aman-dreny aroe lasa korazana tamin'igny herinandro igny dia Zoukla Nasser boka amin'ny avaratra agny nanagna na izy azy zany ray aman-dreny zany tsy manetry na hoe tsy mikongo be fa maiky ho an'ny fianakaviagna za na zay he eto amin'ny live zay taritoko amy mahazoky za fa dia miara miondriky amy fianakaviagna sy ny taranaka anambelany Zoukla ray aman-dreny Nasser za baka amin'ny agny no di agny amreny izy aingane Zoukla azo plasy manitsinitsy amy tany misy anao no tsy kotrana ny velogno ary tsy ho adigno ny velogno fa ampony ray aman-dreny ampony zanaka avaratra mandrakariva anao. Io ihany koa nandao atsika koa i Richard zay fantatry ny maro hoe Popman navy ministre ny finance izy avao nisy moment izy ministre ny MAE raha tsy diso koa za donc navy nitondra Jirama izy ndosany fahafatesana tampo point d'interrogation tsy koragna raha maro za fotony tsy maro hoe ino nafaty izy fa de mirary miaraka miondrika amy fianakaviagna zay eto amin'ny fikambanam-be ny Ouattawata zay ndesiny Zokbe dia mampangigny atsika jiaby okany ambavaka hitondratsika ny ray aman-dreny. Amaraparanako izy amin'ny Ambaribe mazava ho azy fa Tambaribe maromaro sary miboaka to tamin'ny herignandra igny indrindra fa ingay aloha taoko hoe Rebelle nisy film zay taloha agnarany Rebelle nga mitondra moto igny le Rebelle tamin'ny Tampasindava Madirikely azalahy igny le vrai le Rebelle amy kasky amy silisily zao boka fandehany kabaro igny ambariko anaro fandehany kabaro igny Tampasindava ry igny fa tapaka fa hoe NB sy ny maro fa ho amboary io lalagna io Ambaribe koragna eto Tampasindava ety Madirikely ary ro jiaby teo fa nefa hanomboky tel date tel jour tel fanjava tel taogno lalagna io amboary koa tsaro atsika mampiasa io lalagna io taloha navy namboary ny Reny Malala mialatsika manona agnarana anao izy nagnamboatra teo pavé député-nay taloha taty Chris fa misy tsy namety le raha de hoe tsy nataony ny ratsy fa hoe ravagna mbo atao tsaratsara de atao goudron donc raha mampitokiky za baka ty tsy haiko le fagnambaragna tamin'ireo olo mipetraka magnodidigny teo tsy nazava am'le vahoaka tsy haiko na hoe
le vahoaka koa fa malaigny ifindra. Io boka matetika ambarako eto hoe anareo koa fagnamboatra raha. Zahavatry eny plasy andeha agnapitranareo le olo amy tany amboaranareo igny, ro boka findranareo moramora amindreo. Fa anareo andeha hagnano raha, ro tsy afindranareo, ro tsy amenareo plasy, manjary tendu atsika. Fa zio raha nisy, iro fa nahe ro mpivarotra tamin'igny sisiny trottoir igny. Za miasa amy BTP, ex-BTP. Izy koa fagnamboatra lalagna zegny, agnabony tany, karazany efatra folo lalagna. Communaly, départementale, voie express na nationale, zay vao navy ny autoroute. Communal, izy koa zanao code de la route igny le hoe C. Anao mety mahita C01, C02, C12, C14. Igny natao hoe C communal. Anao mahita le D, D149 ou D60, D21, départemental. National, izy le raiky N, national 10, national 20, national 241, N. Tafara amizay moa, koa fa nabiazigny le national natao hoe voie rapide na express. Zay vao navy le autoroute signe bleu. Agnamboatra lalagna io ro nadoso ro olo aby regny. Izy koa nadoso ro olo regny, tsisy olo niositra, naravagna ro. Fa ty problème n'ingay le rebelle igny, iva zafoagna igny. Ny raha misy, atsika koa pandeha amy lalagna Pasindava igny taloha, Rotsinkaravagna. Amin'ny angle tony nisy raha zay ka indro hoe kiosky. I kiosky io ny viavy gasy vadiny le rebelle. Le vazaha zegny amle silisily. Ary le kiosky agnatiny parti miala. Agnamboarana trottoir io, de avitagna agnano le lalagna. Fotony koa tsy amboarinao trottoir, anao tsy avita agnano canalisation. Ary lalagna tsy vita koa tsy efa mandeha canalisation, zay nao vao magnamboatra lalagna à la fin. Zegny agnanaovagna lalagna. Donc, iro zegny agnamboatra trottoir io, donc automatique anareo jiaby amy trottoir io miala. Tafidika agnatin'io le kiosky nivadiny le rebelle, le vazala. Iny raha misy. Io ne volanko hoe, anareo manambady vaza, tia hoe vaza misy jery vadinareo sa vaza gogol sa vaza foire, fa faly fo hoe hazany kanena nambady vaza. Tsy anareo aby vaza igny na chetoany, na mamay, na masontoko fa de hoe vaza. Maro amindreo vaza io ne foire ndafeto. Ry sasany amy za ty mba zava mivady agny, de vaza handicapé. Koa za boka anao tsy hita vady vaza foiky, fotony za tsy gnamiano. Heureusement tsy nikinisy ny volagna aminaka. Mba imaginenareo amizay raha nataony rebelle igny. Olombelo, igny hoe nataonareo hoe vaza. Aminaka igny koa za fanjaka igny rapatrieko, bariko rozy foiky passeportnany izy mody. 10 ans izy tsy mandeha Madagasikara. Vadiny koa tiany magnaraky izy. Anatra ho an'ny vaza magnaraka fara raha ataony. Nde izy tsy fantalaovy tribunal foiky. Bareko rozy, croix rouge. Patrieko zay avy misy ao izy nondrana, agny izy mipalabala. Na mijotso agnabony lagnitra agny izy tsy avao. Magnanatra le arety baka fara baka ao. Zegny anie viandro amizay avy amitsika io ro foiré. Parce que on est dans le pays moramora. Regny baka vaza andesinareo baka agny Sakamain. Atsika ndraiky baka ty andesiny vaza magnagny Sakamain. Regny ane le vaza navy a Madagasikara Sakamain.
normal. Anareo amizay mampidriky damby amin'igny nareo. Ino amizay raha misy nadoso kiosky igny, izy koa zava nareo ambadiky izy igny karaha teo misy bara, donc le ambadiky eo reo tsy tosegny parce que tsy avy agny le fagnamboaran-dalana, le fagnamboarana trottoir, de hoe afindra ambadiky eo kiosky nareo, ary le olo tompony bara misy place malalaka nagneky ny fandamy hoe fa ikegna le agnamindragna le kiosky tambadiky to. Simple azala raha zegny, simple. Ino raha nisy? Regny vazaha sakamain, regny le nandesiny gasy baka ty nyamagnamagna anavy agny ho volagny izy vazaha. Za koa tarivo lanko vangoeko tefantsofiny boko vangoeko tipika malelahy izy torigny izy nidriky l'hôpital mba eko izy rebaka. Magnino rô tsy masaky magnakarigny en France te hitandro izy, na en Italie na Anglie na Angleterre na ia ataovy boka toetrindreo ataondreo io andafy aty. Rô tsy masaky magnano fa nohony atsika dobo mamony pesos zay raha ataondreo avy agny rô mety. Zegny le problème rô avy agny magnaratsy fatao amizay rô. Lozika amitsika fanjakagna amile faritry amile tanàny. Io le resaka pesos edy tsikitra. Ke izy koa rô fa nazo place ambadiky eo nafindra atao le kiosky. Madagasikara lavitra zaho, lavitra za zalahy. Za tsy raha mitsitsy amindreo io dona antany dona io chef d'équipe to za cadre tantany asako to tany anareo dona ro vazaha reo miafatra azy koa za tsy raha mitsitsy amindreo fahaizana anako tsy fahaizana agnandreo ro ndre vazaha za vazaha karaha ro koa nanao iasa iaraka aminakana no démissionne antany anareo dona io ba za tsy raha mitsitsy amindreo io samby vazaha fo couleur tsy mira ary maro amindreo io bado. Ino amizay raha misy ndrenao mandeha andafy aty, ndrenao mandeha États-Unis, ndrenao mandeha en Chine, ndrenao mandeha Australie en Afrique, koa fantany nisy chantier io tsy maintsy misy olo araiky aroe magnano gargote parce que ro manafy miasa io tsy biby, ndre biby fomba mitsakarakara hoany. Ino raha nisy dady ty miangaviandreo reto manafy miasa amy chantier hoe maman zay marandraigny mba ataova kasikoroty anao magnano izo raha be eo zay ina aloha zay iasa. I dady ty zegny hitanareo amy sariny vazaha igny mitsanga igny antaizagna ananao misy cuvette bleu bleu tsy haiko malandy siony ino regny. Tio zegny dady io ipetraka agnamboatra handoky kasikoroty ndeto olo chantier. Igny napadegré le foagna laty le rebelle ty tsy tieny parce que kiosky nazy nadoso pourquoi dady mivarotro. Tu es malade. Anao ampidia ambara fanjakagna fa anao misy maladie de mental, s'enseigne pas à Madagascar. Zay tsisy l'hôpital dala fa maty ary amy croisement XY ary fa tsy voataha ary. Docteur John fa tsy mitaha olo fa retraité. Ny haiko aminao modia le vazalahy le rebelle igny. Ino amizay misy izy nabaka tany ndraiky motonazy izy nitsangana ndraiky silisily nandesiny baka tany nravazeny koa ny dady igny. Heureusement ro manafony chantier regny miaro dady igny. Zegny raha nisy nandalo teo ny toseny tagnana dady igny oka zavany kabara. Eto za miambigna anareo fanjakagna ny Ambaribe vitsoranareo baka vazaha io naboaky dossier aminareo parce que fa maro loatra vazaha magnaratsy fatao aminay ao zay hehepaka araiky zo andilagna agny tsy lalagna babandreo tsy lalagna nandesindreo baka andafy ary baregna lalagna zegny hoe miambigny dossier io za andilagna atsika mikoragna azo ary mila ko ola
am quartier misy lalagna io, lalagna fanibiafiny maire tam 2024 maire ne Ernest. Nianty ino ataony vazaha io mila njakanjaka amy lalagna io. Ary zay ke olo ampiasa lalagna io nasiany barrière de gauche à droite, entrée sortie, ko anao zegny andalo io parce que anao misy tragnonao io misy tobilinao. Mila magnefa 20 000 € amile vazaha. Wow! Nde izy tsara mitosy 20 000 € zegny rangona vazaha izy. Non? Zegny lalagna napetranao. Boboka ko na roeto dossier io fa za misy rambesa. Zegny raha misy farifary andilagna ao. Mitapy kolo vazaha reto avy amitsika agny. Tsy le vazaha mitapy fa le mpitondra fanjakagna atsika mampitapy vazaha. Raha tondro io tsara sakindro atao ty. Nareo mety vazaha magnano interdit plage amindafy aty, non? Raha tondro amitsika io tsy sakindro atao ty. Ro lazole edy. Fanjakagna ty tsara mititry aminao. Anao ndre vazaha, anao ndre étranger, anao ndre topitany. Anao kofa nandika lalagna blanc. Izy boka mahazo Sarkozy, ex-président io. Aia izy io, bracelet, bouge plus en France. Ah oui, io boka. Tafiafa vazaha koa ndre handicapé. Aboko mandeha tapondoanao, magnasasanao. Andi volagna za, manao tsy nanjara iny eto mba vazaha namianao za kelera koa za ndenga mianao vazaha. Manapadiana gasikaranao, anti-maory, réunionnais, mety atao vady Maurice. Fa tsy hoe ka garamaso izy. Andenga andevo anao. Bonne chance, bon voyage. Boriboriko andesin'ny papango zoko be tsy agnamianao zegny. Anao koa te andeha andafy, mandeana andafy amy raha mariny. Fa tsy olo setoany masantoko, zegny andehananao andafy. Faharoe Ambaribe maragnako izy, isorako eto mpitondra fanjakagna. Tam fangatahako hoe mba apitrara maventy aminay ao, fa maresaka loatra kolikoly aminay ao, ataony mpagnano kolikoly aminay ao. Eto dia isorako manokagna mes respect mon colonel président Michael, premier ministre, tonga tagny niafatra nipetraka ny Bianco ao Fasena. Ny Bianco nipetraka ao Fasena ny havako aby. Dia izaha agnaramaso ny kolikoly manjaka sy ny fagnondranagna ratsy manjary mandendafy ataony tsy mataotody amin'ny firenena. Fa zao izy za mitodika amin'ny vahoaka ny Ambaribe. Atsika zao managna bureau ny Bianco a Fasena. Ataoko fa tsy hiasa ho an'ny Fasena zaraiky io bureau ny Bianco io, fa hiasa hiady ho an'ny kolikoly na kolikoly amitsika Ambaribe ao. Donc manomboky zao ry vahoaky ry ambany lanitra ny Ambaribe. Izy koa nareo misy raha fitsaragna na raha tiako amin'ny commandant de brigade agnatin'ny 6 arrondissement tsika Ambaribe, magnatona Bianco Fasena. Dossier ndesa, document ndesa, apitra fitiriagna nareo Bianco, fa misokatra ho atsika vahoaka ny Ambaribe izo. Fasena eo, l'aéroport. Ary eto ndraiky za fa magnambaranareo ety ro io tsitsitsy. Engane, le zalahy napetraka ao, utopy nandraikitry. Io Bianco io, tsy balila anao aminay io fa anao pisoteko. Za tsitsitsy. Anao nde zovy, anao koa fa nagnaratsy manjary Ambaribe, anao pisoteko. Za magnaramaso anao nga. Bianco Ambaribe Fasena volanko zegny. Donc,
manomboka eto zay tsy tia regny, tsy tia eka tsy hitany caméra le avion na hoe tsy hitany caméra le valise. Fa anareo mibiankony amin'ny fasinao priatoko, parce que za nangataka tam président mba apitrara maventy mavita magnaramaso aminay eo, fa toro loatra raha manjaka Ambaribe. Merci monsieur le président. Fa eto za amizay nagnano anareo teo aferany cocaïne, aferany volamena aniny jiaby, farany teo navy le aferany tortue. Heureusement tsy tafitraka fa manomboka eto rentagny fa za tsy mitsitsy boko fa ianareo zako be tsy mitsitsy, ary za tsy mivolagna raha tsisy document. Ke eto vahoakany Ambaribe, ry malagasy reny vohitra, anao koa fa andeha Ambaribe tandrema kolikoly, anao koa fa baka Madagasikara iboaka andalo amin'ny Ambaribe ngala avion tandrema kolikoly. Fa nipetraky izy io tsisy ke za havany mera za na baviny vadiny mera za zegny hoe vadiny député, za zegny hoe ny député, za zegny hoe ny préfet. Non, karaha ataoko mivolagna ro amy tribunaly aminay ao io, ndraiky ro pénitentiaire, ndraiky ro commandant de brigade magouilleur aby reo, priatoko anareo nakabasativo kavagna document fonaka mikoragna. Ary paparazinaka reo miasa, areo tsy mitsitsy aminareo, areo io feno eraka Madagasikara, reo io tsy karaha maiko, fa reo miasa fitiavandreo tanindrazana, fitiavandreo tana, reo io kony tsisy parata meko reo matériel fo meko reo, raha jiaby avy amizako be. Ke eto isorako président Michael, monsieur le premier ministre nagnapetraka io ady mikolikoly resaka bianco faseny io, fa aza mavozeka atsika Ambaribe fa managna olo atokisagna atsika premier ministre, ary io tsy mitsitsy amy resaka zegny. Ke zegny izy reavako aby mivoleza atsika ndraiky favozoatsika bureau, zegny e problème tsika. Ino ma raha vozoanareo bureau? Io tsisy olo gadregna mandeha bureau, andesa document-nao, andesa preuve-nao, sary, vidéo, andesa amy bureau igny ampizava ty raha nisy tagny, ty raha mahazo zeheo. Io nareo mitandrigny suite, fa tsy zegny zay mavozo mandeha ao zay baka fatay fa zay igny baka iala agnaty jery fô hoe zay igny baka. Ireo tokony avozo anareo fa tsy anareo mavozo, ma iza tsy mavozo ro? Parce que za magnefa ro ngovinaka midika amy fanjakagna agnifagnareo, fa tsy reo magnefa anareo. Oaka tsika mba ho hisy jery, ary zegny aveny volagna, il faut union, unité. Robert Nesta Marley vola Africa Unite, hoe oka atsika africain mba hitambatra eky, mba ho hisy jery babakindoha, fa tsy jery joby vatagna atsika fa joby. De izy magnan'izay za tsy vola mangalary na mikatragno koa raha misy document anao mazava taratasinao andesa, fa io tsisy olo andeha nambotra anao higadranao zay. Mivoleza iala jery tsy manjary, atsika zao mila miady le décentralisation budget provinciaux, basy tsisy koa raha tadiavitsika zao, ary zay mampiomboombo reo io, fôtony endreo fa ro folo kasotro. Ke nareo koa hitady zegny, anareo tsy hitambatra fa karaha ankora voatsoha wala koa leniny rano, ao anareo hoe ho tsy mikoafy. Zoko be mitokiky.
Joakim mitokiky Fabra itokiky anareo zay tsy problemenay fa noho ny fitiavanay tanindrazana fitiavanay anareo vahoaka gasy karaha zay avian'izay mivolagna eto magnamenareo solution bureau tsy favozoana nde io amy tribunal kaza mavozo ny marininao fotana documentanao fotana point barre zegny izy avy vahoaka malagasy avagna isorako anareo tandregny jusqu'à farany